UMDC ka Congress Rambra Jengam Hakasil Statusik Council ba job pengrup hakan rutrik no pra arjar arpuai ula aiksai basyan unipnya so no seko All India Trinamool Congress Meghalaya AITCM. Habakran hakilat thai kubor hadin kejelang penkub borom ba Charles Pengrup MLA ka nong thumai konsensi brangsyan ula sajit kum presiden ka All India Trinamool Congress Meghalaya uba job ulu ong bo unyakran bat kinong kerjaan haswa bandung seko parti. Uba job pengrup ula pentim ula benikun yak election jit nomi khmat sayeng dobar thawain ka jalla house nam arja pulai namor keneng konsensi lanin nakanu kono konsensi hawas kasil slide no naram barajengam. Hawat ngadon jengmut bangan yakun ya ka election arja pulai. Na konsensi you. Ka konsensi ngan sapatai ka por ba dai ngam pala bangan patai mentah ndrai ngan yakun ya ka arja pulai election. TMC. Nak TMC. Hawat. Ano bin John? Join ngan ngap shwa ya ka views jong ki nong kersian jong apa konsensi but anget ba nakajing pensothu jong ya ki ba ka e ka ne ka TMC anget ba makiro pensothu te ya ka jing join jong te ngan pala ban ong ngamar pa kat ba kipat ba jong kidom ai ka jing kersian ngamar wai ngan lek kemut ngalong kumbangan no yap te rei lada kipat ba nong kersian jong ki walang bat nga bat ki yo i nga kum tau leader jong ki banyalam ya ki tengah sengoba katakan ni kepor yang kebangan rung ke TMC. Pi ka jela jongi nyoi ba kibun ki parti kimi lagi por nyoi kelami saka PPP kelami bun ki parti. Te ka TMC kam di syuk ban ong ka badang thumai po jela jongi namar ni kenmau ba kepor ba uporno sangma ulaju longru UMP nakani ka seng TMC haki sinam gi ba mensyua. Tengah nget pa ka TMC keladon kibriu kela itu yu symbol bat nganget ba kipai ba jong ka khasi jantia bat garo rukumju kin ai ka jikersyani ka TMC nomor kioi ba hapo ka national level ka daitang ka Mamta Banerjee ka pala banyak khun yu Modi ba di Amit Shah bat nginget ba da jing tre shutom lang jong mangi paro ki leader hapo ki district ba pair ka TMC ka la ban suthit bat nginyo ka jing job hapo mulai dan rei ka ba bat ong pat ba kadai ke parti thumai nganum laban accept ya kata namar ba ke parti TMC ke parti ke barim ban nyoi bakat no ka jinglong dynamic jong ka chairperson barat ba ka Mamta Banerjee kadai ke beriu ke bawan napo grassroots na surak ngalaban ong kepala fight namenta ki rights yung ki baduk bat namenta baro ki religion hapo West Bengal dan rei dei katahi ka ideologi ka ba penpoy nga bat koiro ngasuka ban pentip siya pila banong ba hoy ngarangdan ka seng kongres ng parung ka TMC ba ngiladon ya ka review meeting ka ba nakalian jo ka party kongres bat ngila pensyai ngila kita ki grievances jongi kita ki jingso jongi balai haduk ne ba kan arngut ki amali kila join ya ka Trinamool Congress bara katu jingelang ngila ada ailat ya ki nong yalam barang ba bakin penbaik keluar ya ke parti enrei kendang bun pendang mi enrei habang yo ipat mentah akan ngajeng persang joki ban penbaik ngalaj ngajulong secretary apo ke MPCC enrei ngaru ngalasya remove katno ngalatri hitam namenta UMP bedan boram jongi arajar khatsau arajar khat kendai apo West Khasi Hills district ngakan mau ba apo mau tharaisan bat mau chunrut ngimdan MLA MDC jong ke kongres enrei manga maroi ngayat batki briu jong ke parti hang tu katno bengin punjak dan boram yo i bat Henry mentang ai iba ngala syaweng kum sekretari ru te Henry wala kataru kimpat cien si kata ka jing skau ke jongi ke bangila ai syaki ba kiriban penbet no ya ka parti Henry hadu menta ki bawan ka parti jongi ke ki dei briung bangim itu ki bawan ban kam betumai kanungot lagi MBC joko kongres di ban bud lepi ban join TMC kata te ngampala ban ong Henry kasyong ka jing start ke jongki ba katno kisngau ba ka kongres kanla hau ne arjara pulain rei haka jing pe jonga ka jing yo i jinga jonga te kala ka parti kongres namar ba yo i nangthi ngidon CLP leader berem balit ya TMC bat ngidon yo macal seba mengi baro cikatang ila jukwa yo banlong kum presiden jongka parti kongres rei ka bom yurot jongka AICC kam buram syu ya kata karai ke panggil ada sign nak kat bangi kwa di macal sepengru kum presiden jadi kata ki penlong yang ban redman sim bat ka penlong yang bang ngila syusha control ban
remote control na po Delhi ya ke kabangi la assign ban ong bain day machals kumu president jong ka MPCC Henry Gibrat ya tu kat jongi hadasben kadai ka insult yang ki leader grassroots kadai ka insult ya ki nong mikmat baro ki amali ki MDC ki la assign ya tu ka city kabangi kershan doim do yap ban nong president ni machals Henry ngis ngau dan buram bat ngis ngau dan bok ba nyoi ba i machals yo balong pat presiden jong kani ke parti AITC ke ba kani ke parti ke ba ngala manong ke balong balance kami ke parti ke pet nyam ke pet jat beriu ring yoi bakat no apa West Bengal kani ke parti ke latrai bada ka jing trai borba jong ke BJP hakani ke election beladap apa West Bengal nyoi kila pendon kam ya ke enforcement directorate kila pendon kam ya ke IB kila pendon kam ya ke parliamentary forces kila pendon kam ya ke home ministry kila pendon kam ya barok ki government machinery Henry ka Mamta Banerjee kala ban yakun bat yo single majority kepada ka khur katu kisi te daka jingelam jongka bat daka jingelam ni machal pengru nganget ba ka TMC ru konsultit kloy ko kana kejela jongi bi ka politik si nga ban ong ba oh nyemla pengin warra ya ka personal relationship ka politics te Henry bakim doi briu ba jajai briu ba layak nanti bat bat dalilay ru ngilaya bam jalang ngilaya syonglang dalilay ru nganum prir ya kat ju kepliang da bangaong bangan yelek percaya bakim dalilay nganum yelek percaya bakim andrei ladau bakim ru dang ne kongres ne ladau lech koi koi ru ngandei wei nong kersyarat ba be jo namar belai ngilai imlang ka jeng iet jonga batu te nginum la reban ong ba ka politik skala ban pensniu yang kata ka jeng iet jonga batu beli pemerintah dalilay ru nganum yang ran ko ramra ya kata te ngampat laban ong namar ba ka syong apo ka blok jong ka TMC hang ne ka po maurin keneng ka bakin dai syong Henry ka syong ka rajong ka blok desi lada ki snow ba yang ban nang pensyong syuaru mulai Henry ngan tribet namenta ka imlang ka salang namenta ka jak benriu namenta ka state ngan yat ban tribet kena imdai re bangalong so ambitious bangan kwa banyale MLA palan Henry lada ka blok hi ka ong ba hawat go ahead te ngan burom ya kara jong blok namar ba nakaliang jong kekur jongi kekur pengrup pitep ba apa maurin keneng konstituensi kekur pengrup ki baya deikur lang bangi kriam ki mau tho ki bun ba te nakaliang jong kur ki ladan katu katne ki kur ki ba lapun nga ki ba ong ban persyang ban ya nasyane bakatu ngaya nga tristam kamdei ke election la jong rei ngakam tia tlamdam nga tristam namta official candidate jongi te wala kham chim job ru andai ngisngo ba ka jing job jongi gilayo hadu khan arah jar butam te ka arjar pulai kanum dei ka election ke besuk namar ba dese pila ban ong ka NPP ka ayo khasaw hajar but hanrei ngite ba arjar pulai ka UDP ka ale la ka jong ka VPP la ka jong ka HSPDP la ka jong kin bun ki party te hang tangin sa UI ba ka jing pharia jong ka but bat ka syong ki pat ba bat nilayo isai ba hapo maurin keneng constituency ni UI ba ki pat ba kempet ya ka parti henry ki pat yu briu te nganget ba da ka jing kersyan jong ki pat ba nila ban yo ya kata ka jing job bat ya kata ka ba ki ong pi na maru keleng ka syong ka blok bat apa ka leadership jong imachals ba yano kin ai ka tiket henry ngan burom bet ya ka ai ka rai jong ka blok jong ka tren mul hang ne apa keleng